Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share. Jeje rero mu karere u Rwanda ruherereyemo aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yakiriye ubutumwa bwihariye yagenewe na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta. Ubu ni ubutumwa Museveni yashyikirijwe ku wa gatanu i Nakasero na Ambasaderi Monica Juma usanzwe ari umunyamabanga wa leta wa Kenya muri Minisiteri y'Ingabo, waruherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda General Jeje Odongo. Nihatangajwe ibikubiye muri ubu butumwa bwa Perezida Kenyatta, gusa Ambassador Monica Juma akaba yashyirije Museveni indamukanyo ya Perezida Kenyatta n'abaturage ba Kenya, anamusaba kuramutsa abanya-Uganda. Ubu ni ubutumwa rero Perezida Kenyatta yashyikirije mugenzi we mu gihe mu minsi yashize Museveni yashinjwe kwivanga muri politike ya Kenya kubera imihuro yagiye agirana na Dr. William Ruto, uyu nguyu usanzwe ari Vice Perezida wa kiriya gihugu, wagiriye ingendo zitandukanye muri Uganda nta ruhushya yahawe na leta y'igihugu cye. Muri Afghanistan, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ku rwego rw'ubuzima muri iki gihugu ruri mu marembera kubera ko bura imfashanyo y'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga yari isanzwe irushyikiriza kuva Amerika yakwambura ubutegetsi abatalibani mu mwaka wa 2001. Mu igenzura ryakozwe na OMS hatangajwe ko uru rwego rufite ikibazo cy'ubuke bw'abaganga kuko benshi bahunze igihugu nyuma y'uko abatalibani bisubije ubutegetsi, mu gihe abandi biganjemo abagore bagize ubwoba bwo gusubira mu kazi kubera kutizera umutekano wabo imbere y'abasirikare b'abatalibani. OMS kandi ikaba yanavuze ko ibitaro byo muri icyo gihugu bifite ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho ku buryo abakenera umwuka wa oxygene kugira ngo bahumeke bashobora kuwubona nyuma y'igihe kirenga umunsi, naho ibyo gukurikirana, gupima ndetse no kwirinda icyorezo cya coronavirus bikaba byarabaye amateka muri iki gihugu. Abantu rero batarenze 1.1% nibo bamaze gukingirwa COVID-19 muri Afghanistan, ariko inkingo miliyoni zirenga 1,600,000 zikaba zikibitse, ndetse hakaba hari ubwoba ko zishobora kwangirika zidakoreshejwe. Muri rusange 17% by'amavuriro yo muri Afghanistan niyo akora mu buryo bwuzuye, mu gihe abaturage barenga 70% bataragerwaho na serivisi z'ubuzima mu buryo bworoshye. Rwanda Hot News, subscribe.